Tugut kipat ba shakandai lat ban shimenta ga jing thang momti kum kadak ka jing sngo lemi ki min sim jong ki tu ki bala klat no ha ka jing sha set yap ye ki riu pat ba de ki pulit asam hashnong mukro ha ka ni ka jing thang momti lemi ru ka sur pen rem ye ka jing le ron bor ki pulit asam ban pen yap ye ki riu pat ba ka jala Ladawa hiar syukiu Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangma, batu Menteri Ketanat Kampo Iyeng Ba La Kemen Rumbui, lada Kimla ban Kem Mardori Pulit Asam, ki bedon keti ban set yap ye kiri upat ba hakasnong mukro. Meneru kajing siap kajing pulen hak tu kurang kumbal apa video jadi kajing pun kanya human rights jong upat bahi kadang nak kalian government ki orang apa kira-kira pelun kita ki pajak terhadap set jadi ke SOP di betul tu lang firing sa Dewan Asia Negong kan mereka tu kajing penyiap mana kalau bersosial ada kata-kata nama kajing penyiap pada close range firing Asikuliru hatu kajing jan yang unong saksiat unong sian unong beri melakukan ini musuh. Tekani kajing jam tiada segi ke penpau. Ba kajing lehe jong kipulit jong Asam, kajing yobor Menteri Rangka jong Asam ni kan kajing kauput jong ke sarkar kajong ni. Tekani kajing dia kajing bu jong mensing berlui-lui. Kan kling mensing ni ladoi. Neriu kalau. Di kani kajibak klihi nengkong udah mensim ke sarkar kejongi parkong golong menta kani kajing cia kali kalau tahu saya kelar ba kontrak sama dan hoksu ban long siam juga jelas kejongi ban udah mensim moral responsibility ban immediately step down kamu siam but what home minister kanu kanu justification bikin ay nang ni bakal long kumta kamu long acceptable show but kumot bekerbang kumot kani kesini ya kini kiwi pedang aji kersian pada ya KNPP government ya kontrak sang bang kemudian kiru kita kecil klik lagi dan kersian sak ini mungkin kita bentalang kan men kersian itu tahu beri ubah apa yang kecil dang ya kata kecil tempat ya pursa kajia kemana kecil dia demun hakan kurkum ke sokar Meghalaya kecil ke tempat ya pursa kini kecil kesini ke Badung tam ya kejela kejongi dan sarkar hi penram jur ke kapor bat ipa solam setting layak lakbun bagi kenhon kejongi bedak dangdon setir menta te ngila sutu nak kalian ka sarkar kejongi ka normal routine procedure khang beri internet kena bagi numyo information mentang bolong mentangi hapo iskasius kiwi jaga ngimtip setir yo dan yo kala aja kan udah besosi udah kesenam jongi nata kadau kan ni ka senjam bakasing sarkar man khang dia internet kalau pumbapi wailet dia right information jong way unong sosnong jong Meghalaya niron hok mentip sanu ka jayu kan itu constitutional right ko jongi bat khamtam ko mene ka por bagadang dei ka por ban exam tu kena kani ka jingkhang ka jong ka sarkari internet ka kata ikna school kata kata ka tumka jelah ibro ka way puwe nok sosnong jong jela Meghalaya jong ridom khasi jantia riban penrem dok sur ka bacam tam adu mentangi kini ki nong ikmat ki jongi nang thira po ki neutuli ki konstituensi na ko jente kili ayu wadu shooting amali jong ketu mokro ru ngimi bo kanton kata kajing long seriousness atarai namar bakini perdo prasnam jongi kelayap kumki merat man nakapor satis po bodar kini nong ikmat jongi ke sarkar ka jongi kalak simbe yaki bagi merat ki madiap satu bahkan ini kalau unacceptable but kumang beram mana Menteri Rangba kontrak dia sama di bensim moral responsibility benda immediately step down naka suki siap nama umdan ke capacity berjalan di kasih ke jongi